Dobar dan ljudi, ovdje je Vanja i sad ću vam pokazati kako da napravite najbolju zamku u Minecraftu. Trebat će vam malo drta, to jest zemlje, malo pijeska, jedan string i malo ovih cvijeća, ali cvjetovima, znači ne mora biti ovaj cvijet, ali mora biti cvijet koji je znači visok 2 bloka. I znači prvo trebate napraviti neku kućicu ili nešto kako da privučete žrtvu. Naprimjer, ja sam napravio ovakvu kućicu gdje piše chestovi s dijamantima i unutra imaju chestovi i na item frameu jedan dijamant. Nakon toga trebate napraviti zamku. Znači, vaša žrtva treba da dođe ovdje i prvo što trebate napraviti je da iskopate rupu dodolje. Tako da kad žrtva padne da umre. Ali ja to neću kopati ručno, nego ću ja koristiti World Edit. Ali vi bez problema možete to ručno iskopati, treba će vam nekih par minuta. Ali ja da sad u videu to ne kopam, da ne trošim vrijeme. Zatim iskopajte si malo vamo da vam je lakše postavljati. Izbrojite 3 bloka, znači 1, 2, 3 i onda na 4. postavite dirt ili zemlju. Nakon na tu zemlju postavite ovaj cvjetić, zatim se popnite opet gore i na te cvjetiće postavite sand. I vamo ispred vrata postavite ovaj jedan string, zatim se vratite dolje. I prije nego što razbijete cvjetove i dirt, prvo vamo stavite jedan dirt i vamo stavite jedan sand. To morate napraviti tako da ne biste kad zakrpavate ovaj prolaz, da ne biste porušili vašu zamku. Zatim srušite ovaj dirt, kad srušite dirt ćete srušiti i cvjetovi, ali će sand ostati znači u zraku. I zakrpajte i ovo malo, zakrpajte ovu rupu do kraja. I znači sad će žrtva vidi nema ničega, a vidi dijamanti, mogo bi ja do dijamanta i dođe i pade i umre. Jedno što ja sad nisam umro jer sam u creative-u, ali znači žrtva koja će biti u survivalu i koja znači kad ugleda dijamanti će se samo zaletiti u vašu kućicu, ona neće paziti da je vamo jedan string koji je znači update'o blok i sand je pao. Nadam se da vam se sviđa ova zamka, meni je iskreno ovo najbolja zamka u Minecraftu jer znači ja svako koga se napravio u zamku je upao u nju, niko nije skontao ovaj jedan string. Ja mislim da je ovo najbolja zamka i recite u komentaru jel vam se svidjela, ako vam se svidio video lajkujte, ako želite još videa subscribeujte i to je to. Vidimo se u sljedećem klipu.